Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imana kandi tubaha ikaze mwakoze mwahisemo neza guhitamo gukurikirana ibiganiro bya kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ni Prote turakingewe ndaje kugira ngo duteramane muri cya kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Uyu munsi sinza kwandije nyine murabizi ko inyuma y'abatumire tuba dufise no munsi haje gwagaruka rukunda kubateramisha namwe mukamererwa neza aho muba muherereye. Eka ndabibutse ko inyuma ya kamera turi kumwe na Emmanuel Graphic. Turamutsa no garuka tuzi biganza turamutse baje kudukurikirana. Shalom shalom shalom. Naba rero tugiye guteramana muri kano kanya nawuze ku mutumire wacu muguvyo ndakuri subscribe uyandikisha bazoko bakurikana bigano bica kuri ino televiziyo yacu dukunda murongozi cyangwa za kutuyobora mu munsi ni Ben. Reka tumuhe kaze kugira ngo aturamutse ace adushikiriza ivyo baduteguriye. Kaze Yesu Kristo ushishikare mu teri nege muri zose.
tujana iyo mwijuru ati nimuze wana banje bazaduhanagure amarira twaririye muri iyi si hari igihe kizagera mwami Yesu
muri kino kiganiro cyo guhimbaza Imana ubutazira n'ino ndirimbo tuje dusotera ko kino kiganiro ubona ko nagerageje ngo ndayiririmba ariko ibanza inkubita ko amazi na muntu wese n'ingabire yiwe. Bano baririnze tubashimire kukanya twamaranye baduteramije kandi baduha ubutumwa bwiza buce mu ndirimbo. Tubashimire cyane ukwemera bakoresha umutwe mwabibonye. Reka dushimire abadukurikiranye ariko kandi dushimire wari inyuma ya kamera avuga ati amasanamu tuza ko ameze neza ni Emmanuel Graphic. Twese dutariki ibiganza tubashimire kandi tubike bana tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.